bakageretwe ko babaro yase chinsemo chia Marani nigo kyabake gotegererwa ase ekigambire kinene ya Kisii inse ya omu advocate kiare wa weru abasiboiga baotana niye kinende kirachi gotegererwa ritko rya Alamisi ase nsemo yabo balia bakwegerere kinekyo nigo banyarako bakobori kigambire kenyarako bage kubwatuke kinekyo nakugambirwa aso omochi o Nairobi asiboigo banyarako bakoboria abakagiro banyarako bakobwato kwa ase bonding na nyarako bago tukuterwa ale no monachi ebina sensemeyo omuriketonde mo Stephen Namange korwa ogosambwa kwa bangina bane abo bare sindege mayaka Jemaima Nyangate Mironga sindege Nyakwara Masaku amona Agnes Morao toto chitariki 12 umutie nyo 10 umwaka wa 2021 mo chinse mo chia Marani nigie kinekyo kyabereke gotegerwa ase kigambire kinene gia Kisii ase kagietanirie myaka 2 because I like my files to be tidy. Nigo ege ikaro kende gie kineke kia vaime kigambiro gia Kisii ase gatie chinsemo chia kwanerwa na munenganere getaba kagirwa kwa egwe bond egente kigambiro gia kana sentundende amona gokwanire ngana echitariki chia kirori korwa borori bwabo ime kigambiro. As we know, they have been denied bail severally and they had made another application. But it is very clear that the court last time said they should stay in until the hearing of this suit, of this case. So we opposed that application, but we didn't have to argue it because actually the judge agreed that the court had already said they should remain in for the period of this trial. So if they want to get bail, they would have to go to the Court of Appeal. Magega yagatia biroria sekineke kobeko roboti asamagi maboko gosererwa na guchandwa se binyoro ime Marani ensemo yobwegereri bwabo yarenge kineke kunganyigwa korwa Kisii gocha Nairobi ingana yakonga asebono basabire birori koegwa chinga kichinto ereru. Baada ya kufikiria zaidi kaonekana tufutulie mbali hiyo ombi la kutransfer kwenda Nairobi kwa sababu wafungwa kwa hii kesi ni 16 na wote wako na mawakili, kwa hivyo kuwapeleka Nairobi ingekuwa na gharama kubwa. Kwa hivyo tukaonelea hilo ombi tuliachilie. Ndio threats zimekuwa, kesi hizo threats zote zimeripotiwa kwa polisi, tuko na OB numbers. Kwa hivyo ilikuwa muhimu kwamba tuharifu koti kwamba hii maneno bado haijaisha, na kile tunapenda kuambia wale wako kule nyumbani kwamba tuachilie koti ifanye uamuzi, itasikiza na itafanya justice. Abonari gusabanga abami toto babatoereru totiga mangana yuko nakogosa abantu ababechi familia kiria abamwe abaitetwe tigatuganye serikali yoka ekole lingana buno guchika kure. There is a very important need to control their clients, not to taunt the victims when they come to court, so that they feel safe and they feel that they have an environment where justice will be dispensed. Chinga kiechio abantu nigo basabira gutwara ubo mwanya abantu ase chimbwa no bokoreri bwari tukaserinde. Mbele za Mungu kila mwanadamu ni wa Mungu na akona haki ya kuishi. Na Mungu ni upendo, na tukimwamini katika Mungu tutakuwa na huo upendo kwamba tutapendana sisi kama ndugu kwa ndugu. Kila mwanadamu akona haki ya kuishi katika dunia hii. Kwa hivyo Mungu ni upendo, na upendo hauna chuki, upendo haiwezi kulipisha kisasi, upendo inajenga kila mmoja. Koripoteria Ndizi TV korwa Kisii Low Courts Erietariane Ndemo Stephen.